Добрый день, шановное господарство, добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. На мінулых тыдні было, як заўжды, шмат падзей, буду казаць пра наступныя. Першае, 5 траўня, Великдень па ўсходняй традыцыі. Другое, 4 траўня, визит Си Цзяньпиня в Париж. Третье, 2 траўня, интервью наместника начальника ГУРа Вадима Скибицкого выданию «The Economist». Четвертое, 4 траўня, МУС РФ обвесил розшук президентов Украины. И 3 траўня, годовина Борисовского голодного бунта по Юрку Витьбичу. Шановные сябры, натурально для всего белорусского народа самая галоўная падзея минулого тыдня – это Великдень. 5 траўня я віншую еще раз усіх православных и наогул всех христиан, які менавіта в этот день святкуюць Пасху. И хотел бы сказать, каб гэтае светлае свята яно дапамагала беларускаму народу. Потому что мы мусим заўжды памятаць, что Христос воскрес, и верить в тое, что и правда воскресне, и Беларусь воскресне. Беларусь проживала вельмі шмат цяжкіх часоў розныя стагоддзі. Не было выключэннем 20-е стагоддзя. Зараз зноўку вярнуліся цёмныя часы, калі спрабуюць знішчыць беларускі народ. Мы памятаем, Христос воскрес, сапраўды воскрес, і Беларусь воскресне. Свой да свайго па сваем. Шановные сябры, запрашаю 14 траўня, аўторак, а 18 гадзіне. Вітрына Дома Всходнего по адресу пляц Конституции 6 адбудзецца імпрэза памяці Вітаўта Мартыненка. Вельмі запрашаю еще раз 14 траўня, а 18 гадзіне вітрына Дома Всходнего. Свой да свайго па сваем. Вельмі важны пачаўся візіт в суботу 4 траўня кіраўніка КНР Си Цзяньпиня в Париж. Это адбываецца в межах его еўрапейского турне. Афіцыйная падстава, што 60 гадоў усталяванняў адносінаў паміж Францыяй і Кітаем. Пасля Парыжа наведает яшчэ кітайскі кіраўнік Венгрию и Сербию. Вельмі цікавы такі набор. Франция, Венгрия, Сербия. И будет сустракаться ў траўні уже у себя в Пекине с ведомым всем Путиным. Я что хотел бы сказать по поводу этого визита? Я хотел бы звернуть вашу увагу на то, что Франция, так исторично склалась, была дастаткова слабым звеном в системе НАТО. Неупадкова нават Франция выходила з гэтага блоку. Часцяком в 20 стагоддзе не толькі был великий уплыў французских коммунистов во Франции. Я хотел бы нагадать, что Франция была одной из тех краінаў, где коммунисты заўсёды проходили в парламент. А калі казаць про интеллигенцию, то там симпатиков Сталина, коммунистов, Советской России заўсёды хапала. Причем это сапраўды были великие творцы, которые чамусьці лічылі, что можно закрывать вочы на тыя злачынства, которые робятся далёка на ўсходзе ад іх. Таму Франция, яна патэнцыйна заўсёды мела такую схільнасць в той ці іншым фармаце падтрымліваць тыя злачынства, которые рабілі московские кіраўнікі и на наших землях, и натурально ва Украине, и в іншых краінах. Вы ведаеце, что апошнім часам президент Макрон, ён зрабіў шмат заяваў, у тым ліку пра войскі НАТО ва Украине, что гэта магчыма. До конца не зразумела, что за гэтымі заявамі будзе стаяць. Ну, во всяком разе, российская пропаганда и сегодня обвинувачивает Францию, что она уже послала бойцов замежного легиона, и что их уже забивают в часовом яру, что опровергает МУС Франции. А еще размова
паміж кіраўнікамі Китая і прэзідэнтам Францыі в Парыжы будзе вельмі сур'ёзная. Натуральна, самыя галоўныя дзве тэмы. Это расійска-украінская вайна і гэта гандлёвы абарот паміж Еўразвязам і Кітаем. І тут я мусіць скажу галоўнае. Зараз мы ёсць закладнікамі той фатальнай памылкі, якую зрабіла кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, что все-таки инициатором этого был Киссинджер, дастаткова вядомы дзеяч. В выніку чаго адбылося такое замірэнне Захада з Кітаем, што Кітай за некалькі дзесяткаў гадоў зрабіўся такімі сусветнымі майстэрнямі, дзе практычна прамысловая вытворчасць, якая задавальняе патрэбу всего света. Таму цяпер, натуральна, праблемы спажывання кітайскіх тавараў, яна вельмі сур'ёзная, бо все еўрапейскія краіны, в тым ліку і Францыя, правялі такую глыбокую дэіндустрыялізацыю, што шмат якія простыя рэчы, яны уже даўным-давно не робяцца на тэрыторыі Захада. Калі пачалася пандэмія коронавіруса, я был вельмі здзіўлены, што в шэрагу еўрапейскіх краінаў просто не было магчымасці ўжо нават шыць медычныя маскі. В Іспаніі там наогул дайшлі да таго, што засталась у них нейкая майстэрня, якая абслугоўвала тэатры, вот ее выкарыстоўвалі падчас пандэміі. Все астатняе был Кітай. Таму размова будзе сур'ёзная, і гэтая размова, яна вельмі шмат паплывае на ситуацию в свете, потому что Европа, она находится в передвоенной ситуации. Я не лечу правдой, что Китай удельничает в российско-украинской войне, потому что, коли бы он удельничал, то забеспечение российского войска было бы зусім іншае, чым мы бачым. Але ж натуральна, што Кітай з'яўляецца саюзнікам імперскай Масквы. А калі сказаць яшчэ больш дакладна, то гэта менавіта расійска-украінская вайна, яна прыводзіць да таго, што Расія будет ператварацца паступова ў васала КНР, бо все-таки розныя патэнцыялы краінаў і розныя магчымасці. Таму наўрад ці мы даведаемся па выніках гэтага візіта і атрымаем адказы на тыя пытанні, якія найбольш цікавыя. Але ж мы мусім все-таки цудоўна разумець, што ёсць небяспека для всіх краінаў, асабліва Балта-Чарнаморскага пояса, што вось тыя інтарэсы, якія схліснулись зараз у свеце, і якія ёсць наступствам той памылкі, якая была зроблена яшчэ ў 20 стагоддзі, калі выніку якой Кітай спачатку вельмі моцна падняўся, а цяпер, часы уже менавіта Сі Цзіньпіня, адбываецца рэканструкцыя тоталітарызма, прычым вельмі жорсткая. Так вось, гэтыя краіны, в тым ліку і Беларусь, яны в пэўнай ступені з'яўляюцца закладнікамі не толькі таго, што вся Европа в передваенным стане, таго, што ідзе жорсткая і тотальная расійска-украінская вайна, але ж яны з'яўляюцца яшчэ закладнікамі, як будуць складацца адносіны паміж ЗША і КНР, і паміж Еўразвязам і КНР. І тут, натуральна, пазіцыя Францыі, яна вельмі, вельмі сур'ёзная. Нямецчына, Францыя, спроба Польшы зрабіцца все-таки трохкутнікам в Европе, дай бог, каб была паспяховая. І вот ад гэтых размоў кіраўнікоў Францыі і Кітая таксама вельмі шмат што залежыць як для Европы, так и для всего света. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, запрашаю на традыцыйную акцыю «Беларусы ў Варшаве», якая адбудзецца, як заўжды, па нядзелях 12 траўня а 14 гадзіне каля помніка Каперніка. Прыходзьце, свой да свайго па свае. Третья падзея, яна, в принципе, для меня была вельмі нечаканая, этому я и выделил. Гэта інтэрв'ю намесніка кіраўніка ГУРа, Міністэрства обороны Украины, генерал-майора Вадима Скібіцкага брытанскому выданню.
Ну, калі б я прачытал гэты тэкст ананімна, то я просто подумал, что это мусіць нейкая расійская прапаганда, як модна зараз сказаць, ІПСО, потому что там вельмі шмат тэзаў, якія нават і былі нечаканы з вуснаў аднаго з кіраўнікоў сур'ёзнай спецслужбы Украины. Я просто хотел бы нагадать, все ж ведают про полк Калиновского, но все забывают, что это как раз структура при ГУРе. То есть практично их начальник выклал свое бачение своей структуры на то, что отбывается в Украине. И заявил, что перемога Украины только на фронте, она просто немагчыма. Наговорил шмат чаго. Выніку полный отрыв от той пропаганды, якую дастаткова непаспяхова вядзе Киев, лишь якая паспяховая менавіта па беларусах. Не выпадкова, что менавіта в эти дни, уже пасля интервью одного з кіраўнікоў ГУРа, Мария Берлинская, дастаткова вядомая в Украине, ужила такі вобраз коллективный Арестович, в палоне якого знаходяцца люди, які спрымаюць хлусню як за правду, и тому, в принципе, пришел час сказать правду. Правды в интервью з Кібіцкага вельмі шмат. Правда, я вельмі сумняваюся, чаму ён кажа, что выйдзе на плато своих магчымасцяў по ўзбраенню России в 26 годзе. Это только он ведает, бо я казал неаднойчы, что маючы такого потенційного союзника, як КНР, могут быть разные варианты в 26 году, до этого года треба дожить. Натурально прогучало диссонансом то, что пытание часу Часовый Яр, это такая кропка на Донбассе, якая з'является сегодня мусить одной из самых серьезных кропок на фронте. Я особисто лечу, что в залежности от того, как будет развиваться ситуация в этом районе, шмат что залежить, ну, шмат хто з экспертам гэта пагаджаецца. Один из кіраўнікоў спецслужбы Украины признал то, что Россия была недооценена, то, что Россия зараз мает не только инициативу во фронте, але ж мае дастаткова сур'ёзныя в вайсковым плане перспективы, и что ситуация менавіта по ЗСУ, яна не такая радужная, казали пропагандисты. Этого нема в интервью с Кібіцкага, я могу просто пояснить. Бо шеф напрыканцы 23 года Залужны, які пасля был зняты президентом Украины Зеленским, ён казал про мобилизацию 500 тысяч человек. Так вось, калі казаць про лічбы, то якраз в гэтым інтэрв'ю зноў павялічылася лічба расійскіх вайскоўцаў, расійскіх акупантаў, якія ваююць. Потому что ранейшие лічбы, якія ішлі ад афіцыйных дзеячоў з Киева, яны былі менш 500 тысяч. От першыню названа лічба больш 500 тысяч. Вы бачыце, якія сілы сканцэнтраваны зараз Расійскай Федэрацыі на фронте. І на вялікі жаль, нема ніякіх падстаў казаць, што будет нейкае зменшэнне колькасці расійскіх войск, якія удзельнічаюць в вайне. Больш таго, боюся, что колькасць войскаў будзе нарастаць. Это снова-таки вертаемся до коллективного Арестовича. Проблемы по мобилизации сегодня не в России, а в Украине. Проблемы вельми серьезные, на якія звярнуў увагу нават президент Зеленский, калі он сказал, что в этом пытании российская пропаганда практично выиграла. И гэта сапраўды так ёсць. Зноў-таки, калі казаць пра лічбы на сёння, то эксперты кажуць, што на линию фронта трэба прыкладна 200 тысяч человек отмобилизовать с боку Украины. 18 травня якраз запрацуе закон о мобилизации, про які я таксама раней казал. Гэтыя лічбы зробяцца абсолютно реальными,
але ж нават мабілізацыя такіх людзей, такой колькасці людзей, яна не переломіць сітуацыю на фронте. Гэта якраз асноўны пасыл вот гэтага інтэрв'ю, чаму я его вельмі моцна выдзяляю. Яно ідзе зусім разрез того, што раней казалася с официального Киева. Что это означает? Это означает, что война – это страшная рэч, и я весь час пригадываю словы якраз Василя Быкова, якому неаднойчы задавали пытанне про войну, и он неаднойчы казал, что страшней войны не может быть ничего разными словами. Это сапраўды так. И тая агрессия Российской Федерации, тая российско-украинская война, на мой погляд, гэта жорстка подкрэслівая. Можно долго глядеть праз ружовые окуляры на то, что там отбывается, хотя там отбываются страшные рэчы. А вось гэтаму якраз и замінает интервью одного з кіраўнікоў ГУРа, бо гэта официальное интервью. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, ремонт компьютерной техники, зарегистрованная деятельность. В Варшаве, Дворжец, Виленскі, магчыма кур'ерская доставка по Польше. gadgetdoctor.pl, телефон +48 505 375 676. Телефон +48 505 375 676. Свой да свайго па свае. Чацвёртая падзея, яна мела бы нейкі анекдатычны характар, калі б за ёй не ішлі будучыя дастаткова трагічныя падзеі. Гэта тое, што в Москве абвесцілі ў розшук президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Як я разумею, спис, кого огласили в розшук, будет повеличиваться. Там одразу был так само один з кіраўнікоў ЗСУ. Цікаво тое, что в Москве поправили национальность президента Украины, он там записанный как украинец. Забавная такая рэч. Незабаўна іншае, пра гэта таксама казаў в інтэрв'ю Вадзім Скібіцкі. Вайна, якая вядзецца Масквой, яна мае не толькі складовую вайсковую, фронтовую, вельмі важна інфармацыйная. І тут я бы хотел сказать про вельмі сур'ёзную рэч. Яшчэ зусім недавно, вы это все памятаеце, на пачатку 90-х годов в балтийских краинах, в Беларуси и в Украине разом проживало 70 миллионов человек. Зараз проживает 45 миллионов. Это с уликом тых людей, которые живут на оккупованной России территории Украины. А я хотел бы нагадать, что 18% территории Украины оккупована. Ідзе война в Украине, якая штодень забіваюць людзей, страты вельмі вялікія, па лічбах абсалютна цяжка што-то сарыентавацца. Але ж на такіх мірных краінах, як краіны Балтіі ці Беларусь, таксама грамаднае зніжэнне колькасці людзей, адбываецца жахлівая дэпапуляцыя. Прычым, меня калісьці ўразіла ў Менску, калі я был яшчэ маленькі, што старыя менчукі, вось, яны казалі якраз про беларусаў, понаехавшие. Вот тут для меня было что-то вот абсолютно страшное и незразумелое. Так вот, зараз понаехавших вельмі шмат и в Беларуси. Я хотел бы нагадать, что злочинец Лукашенко достаточно массово раздае пашпарты громадян Республики Беларусь. И по моих звестках 3/4 гэтых пашпартоў гэта былыя громадяне Украины якраз. Але ж вы можете переконаться в громадском транспорте в Менску, что по великому рахунку в Беларусь шмат кто уже приехал. А то же самое в краинах Балтии. Я вот когда глядел лічбы по населенству краін Балтии, то я, например, здзівіўся вельмі великой колькости замежных громадянаў в Эстонии.
Наприклад, така африканська країна, як Нігерія, в Естонії, маленька Естонія, там живе вже більше 1000 громадян Нігерії. Я нічого супроти цього не маю. Але ж це тенденція во всій Європі. А для ось гэтых країн вона чим ще страшна. Тому що зараз ми кажемо про таку кількість населення, яка була більше 100 років тому назад, а в некоторых районных областях несколько стагодів тому назад. Страшная проблема. І падчас такой жахливой депопуляции региона Россия еще повеличивает эту депопуляцию своей войсковой агрессии, той войной, яку она проводит. Потому что вы ведаете, сколько миллионов беженцев с Украины вымушены были уехать. Ситуация жахливая. И далее, чему обвешен в розшук і Зеленський, і Порошенко, і інші, тому що зараз буде вельми моцний удар інформаційний по Україні, і внутрі України, і на Заході. Это связано с тем, что наближается дата 21 травня, и Москва про все сродки массовой информации, про всю свою агентуру, будет казать про нелегитимность улады Киева. Ну, в принципе, они про это казали и весь час с 2014 года. Это давало им подставы для того, как оккупировать Крым, развязать войну на Донбассе, а после уже перейти до тотальной войны. А лишь гэтые высылки будут вельми серьезные и системные. Тому я выделяю вот именно эту подею, как просто белорусы разумели, что отбывается. Отбываются страшные речи. И якраз эта информационная война, она просто будет посиливать тот войсковый натиск, который Россия хочет проводить в отношении в Украине. Бо московские планы не изменились. Ихняя мета – знищить Украину, ихняя мета – знищить Беларусь, ихняя мета – знищить країни Балтії. Это Путин. Такие у него меты. И вельми кепска, коли зараз, в 24 году, хтось має некие иллюзии, хтось подхоплює ті ті інші аспекти московських інформаційних кампаній, для того, щоб були розсварані ось менавіта народи країн Балти, Чорноморської осі. До этого подходят и наши литвины, и литвинизм, который поднятый на щит в Литве, и так званые компенсации, которые мусит белорусский народ платить, и шмат что подходит. Ситуация жахливо страшная. Прогнозы неустешные. Уратование только у тем, как все-таки не жить иллюзиями, не жить пропаганде, не жить беззаконне, а спробувати казати правду. Тільки правда може урятувати і Білорусь, і Україну, і країни Балтії, і Європу. Урятувати від тих жахливих наступств, якими, здається, білоруський народ, ну, кто-кто, а именно белорусский народ, цудовно ведает, что такое сусветные войны, и цудовно ведал, что такое тоталитарные репрессии. И вельми кепска, что у нас чомусьці падтрымліваюцца тыя люди, которые наскрозь про гэта забыли и готовы казать про чьи завгодные интересы, акрамя белорусского народа. Вот Москва своим планом по жорсткому знішэнню народов, державаў и свободов, яна примушает праз великие ахвяры все-таки вертаться до того, что есть, вертаться до правды. Свой до своего по своем. Шановні сябры, вельми прошу підтримати YouTube-канал Вячеслава Сівчика. Буду удячний за кожну допомогу. Неважно якого поміра. В тим ліку вельми прошу до супрацовництва тих людей, які могли би допомогти зробити лепшим гэты YouTube-канал. Давайте будем разом. Давайте разом спробувати сказати про білоруські національні інтереси. Бо сьогодні ситуація у білоруського народу просто жахлива. Я не ведаю, коли ще був такий час, коли було так трагічно жахливо, як сьогодні. Треба шукати вистір. Свой до свого по своє. І п'ята подія.
Это 3 траўня, гадавіна барысаўскага голодного бунта па Юрку Віцбічу. Я даведаўся пра гэтую дату менавіта з кнігі Юркі Віцбіча пра антыкамуністычныя паўстанні в Беларусі. Эта кніга до гэтага часу забаронена КГБ. Яна ёсць в інтэрнэце. Вельмі прасіл бы, хто меня сёння чуе, звярнуць увагу на эту кнігу. Именно это там ёсць пра барысаўскі голодны бунт, які адбыўся па гэтай кнізе 3 траўня 1933 года. Ёсць альтэрнатыўная дата, это 7-8 красавіка 1932 года. Гэта па выніку архіўных дадзеных, якія ёсць в Беларусі, якія былі агучаны в тым ліку і на навуковай канферэнцыі, якую мы праводзілі ў 2008 годзе, прысвечанай менавіта этому страшному этапу калектывізацыі тых 5 хваляў камуністычных рэпрэсій, які Москва абрынула на беларускі народ. Для меня самое жахливое все-таки менавіта хваля репрессий 29-33 года. Вось, потому что практично праз коллективизацию ломали спинный хребет нашей нации. Я нагадываю, что тады карники дошли до кожной вёски. Не было ніводнай вёски, я же не кажу про городы, где бы не ездили черные воронки, где бы не знаходили кулаков, ворогаў народа, падкулачнікаў, вынішаючы гаспадароў, вынішаючы тых людзей, якія заўжды трымаліся за сваё, тых людзей, якія ўсё сваё жыццё працавалі, якія звыклі працаваць, працаваць толькі на сябе. А бандытам камуністычным трэба было тое ж самае, што лукашысцкім бандытам, каб працавалі не для сябе, не для сваёй сям'і, а для іх. 100 гадоў таму назад называли таких людей панами, зараз часы крыху змяніліся. По-рознаму беларускі народ называе всех гэтых начальнічкаў, але ж, як і 100 гадоў таму назад, не лічыць іх сваімі. Бо у нас народ отдельно и улада отдельно. И уже давно. А в Барысаве адбылася вельмі моцная гістарычная падзея і катастрофа для всей беларускай нацыі, что мы не ведаем ни імёны забитых беларусаў, ни імёны рэпрэсаваных, только в агульных рысах мы ведаем, дзякуючы подзвігу Юркі Віцбіча, что он написал на эміграцыі книгу, вельмі сур'ёзную книгу. Так вот, дзякуючы только его подзвігу мы ведаем про гэтую гістарычную падзею, барысаўскі голодный бунт. Это калі коммунисты довели рабочих до того, что они мусили повстать. Хотя, здаецца ж, ихняя идеология потребовала пролетариат, диктатура пролетариата. Але довели краіну до того, что ввели картки на хлеб и весь час поменьшали ту колькасць хлеба, якую давали людям по картках. И люди не вытрымали, потому что бунт барысаўскі подняли жанчыны. Яны хотели в первую чергу оборонить своих детей. И початком бунта было тое, что звернулся до людей барысаўскі милициант. Там были 2 барысаўских милицианта, потому что хлеба не хапало, были натурально уже натоўпы людей, вот, якія паміж собой змагались за хлеб. И он до іх звернулся, что вы не тое робіце. Вы ж глядите, это ж с кем трэба змагацца, не паміж собой. Адразу чекісты, адразу схапілі абодвух міліцыянтаў. Для Беларусі вельмі важны гэты момант, потому что чым яшчэ кепскі 2020 год? Потому что замена оппозиции была не выпадковая. Впершыню отсекали белорусскую милицию от белорусского народа той пропагандой, которую вели российские политтехнологи про удельников выборчего фарса. Я нагадаю, белорусским милициантам просто пропановали, коли вы не будете выполнять загады банды, что удельники выборчего фарса чомусь называли с московской подказки законными деяниями, то вам треба звольняться. Так вось, ничего нового нема. В Барысаве незаконная улада хлусила рабочим, что мы вам повеличим
колькость хлеба, который будем давать. Только кому вы льете, на який млин ви льете зараз воду? На тих, ось, хто вас весь час експлуатував. Натурально, нічого такого близько не було. А по ночах людей хапали. То ж саме, як зараз в Білорусі. І ті міліціанти, які повірили удзельнікам виборчого фарсу і звольнилися, і не з'їхали в Білорусі, яны сёння альбо зняволеныя палітвязні, альбо яны палітвязні, про которых ніхто і не ведае. Мало хто уратаваўся з тых людзей, хто паддаўся вот такому дэмагагічнаму закліку, які быў падчас апошняга выбарчага фарса. Мы казалі іншае. Мы казалі, ведаючы беларускую гісторыю, беларускія міліцыянты – гэта не губазік. Губазік – тэрарыстычная структура. І, конечно, мне жахліва, калі афіцеры і гэтай структуры, і другой тэрарыстычнай структуры, про которую нельга маўчаць КГБ, зараз займаюць нейкія пасады і збіраюць займаць пасады на дыяспоры. Ну, это наогул нейкі дыягноз просто. Так вось, міліцыянты – гэта вельмі вялікая па колькасці структура. В адрозненне ад всех іншых сілавых структур, яна складаецца збольшага з беларусаў, асабліва знізу. Ёсць такое апраўданне. Дзесьці трэба працаваць. Вот як могуць, так працуюць. Хаця праца это таксама, яны самі это называюць часам сабачай службай. Падзеі ў Беларусі магчымыя былі толькі, калі сапраўды міліцыя была бы з народа. Тут все рабілі. І Москва, і злачынец Лукашенко, які весь час замазываў супрацоўнікаў МУСа на працягу всей диктатуры. И была налажена целая система, не только там по финансованию кредитов и далее, а потому, как люди как можно больше рабили злочинствов и звыкались до того, что законов нема, а есть лукашенковское беззаконие. Ну и на великий жаль, так само мы бачили это все и в 2020 году, когда заменялась оппозиция, и удельники выборчего фарса отыгрывали вельми великую роль. В Борисове были страшные, трагичные подеи. Мы, рух солидарности разом, штогод, менавіта 3 траўня, ездили в Борисов, каб наведаць тыя гістарычныя мясціны, дзе адбываўся Борисовский голодный бунт, и обовязково быть на батареях. Батарея – это район Борисова. Район, где начало расстрелять ЧК, после расстреливала ГПУ, после расстреливала НКВД. На великий жаль, там сённяшняя уже ўлада цалкам забараніла, каб былі крыжы. Батареі яшчэ чым унікальныя, тому што камуністы ведалі пра свае злачынства. Яны заметаць следы пачалі яшчэ в 40-х годах. Адразу, як была вызвалена Беларусь ад нацысцкіх злачынцаў, адбылася эксгумацыя батарей. Сегодня такое туристичное место, бо это связано еще с наполеоновскими войнами, чему и назов этого района Борисова батареи. Але же глубоко переконаны, что як бы тяжко не было сегодня белорусскому народу, як бы не развились вороги, запроданцы и здрадники белорусского народа, а просто страшно глядеть шмат якія новины, все равно будет справедливость. И будут не только поставлены крыжи святой Ефросинии Полоцкой, в шматпакутном районе батарея, одним из тех районов шматпакутной нашей Беларуси, где это и не люди с гибийских структур массово забивали белорусов. А лишь все-таки правда про Борисовский голодный бунт будет ведома белорусам. Сегодня вы можете этому допомагчы. Хотя бы зробите выселки, даведайтеся про Борисовский голодный бунт в любой той версии, якія сёння існуе. Бо тое, што было, на великий жаль, вяртаецца в Беларусь. Вельмі шмат падобнага. Гэта абсолютно жахліва. І гэта супярэчыць таму, што ёсць самае галоўнае в жыцці кожнага народа. Гэта права на власную дзяржаву, правы і свабоды грамадзян гэтай дзяржавы. Хацелі гэтага ці не хацелі, а ж удзельнікі Борисовского голодного бунта, яны змагаліся не толькі за хлеб, в першую чаргу для сваіх дзяцей, яны змагаліся і за нашу свабоду. Іх падманулі і забілі. Беларусы,
Нельга, каб зноў знішчалі беларусаў. Не верьте хлусне. Стойте за беларускія нацыянальныя інтарэсы. Ніколі не верьте, калі вам кажуць, што дадуць больш хлеба, што что-то такое придумают в будучыні. Правду можна сказаць адразу. Праўда. І пра барысаўскі галодны бунт. Яна вядомая, в тым ліку і тым бандытам, якія сёння кіруюць Беларусію. Праўда, яна наогул. Дастаткова рэч, простая насамрэч. Не адмаўляюць нават гэтыя ўлады тое, што барысаўскі галодны бунт быў. Не адмаўляюць і таго, што сёння яны бандыты. Калі ласка, беларусы, не забывайце пра той тэрор і рэпрэсіі супраць беларускага народа, які праводзіцца штодзённа. І вось якраз дата барысаўскага галоднага бунта мусіць нагадваць вам пра тую трагедыю беларускай нацыі, якая сёння ператвараецца в сучасны жах. Імя его не толькі Лукашенко. Лукашенко пачвара, а і ж такія же пачвары тыя, хто выконваў і выконвае злачынныя загады банды, кто грэбуе беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. Такіх людзей называюць здраднікамі і запраданцамі. Беларусы, трэба зрабіць все, каб час здраднікаў і запраданцаў в Беларусі закончыўся. І якраз барысаўскі галодны бунт, які безлітасна быў разгромлены карнымі структурамі камуністычнай Москвы, нагадвае нам, што ніхто нас не будзе шкадаваць. Толькі самі можам уратавацца. Жывем дзеля Беларусі. Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!